Idemo posljednje čekaj današnjeg dana, Kala i Magika 4. Bila domaća borba centro pet, tamo osim sa glavom na čelo, idu Sauron i Top Secret. Međutim, na lidersku poziciju u Šrci, ne, Sauron vodi. Sauron vodi ovo natjecanje, međutim na čelu ide Carlos Nascimento, Sauron, potom Kavkaz, ukoliko se ne varamo, ukoliko se preko levog ramena učini Stanarević. Tu je negdje centro 5, od nje stiže Calypso, potom Top Secret, Magical Kiss, Bataira, velika prednost Carlosa Nascimentovog, nadmetenju Carlos Nascimento na čelu trke. Na drugoj poziciji galopira Kavkaz, treća pozicija za centro 5, na četvrtoj poziciji Teo. Sada na četvrtoj poziciji Bela glava, belo lice Calypsa. Stižu Magical Kiss, Aira, Top Secret, Sauron je pao na začelje, Carlos Nascimento na čelu ovog nadmetanja. Na drugoj poziciji Centro Bet. Na trećoj poziciji prvi probač opomene dobija Calypso i druga galopira Magical Kiss. Carlos Nascimento vodi, druga pozicija za Centro Bet. Centro Bet na trećoj poziciji Magical Kiss, da nije stiže Calypso. Trku će dobiti Carlos Nascimento i još jedan triumf učenika Aleksa Stanarevića, pokazat će na veliki broj svojih triumf. Centro 5 druga Magical Kiss, treća Calypso četvrt. I sutra Teo 5, peta Taira,